حسین ئۆلان پەرلەمانتاری دەم پارتی لە دەرسی مۆمیوانی ئەمێ. بەڕاستی حسێن زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون لەگەڵ کوردستان 24 بەیانیت باش. با لە کۆبوونەوەکانتان لەگەڵ لایەنەکان دەست پێ بکەم. هاوسەرۆکی دەم پارتی سەردانی لایەنەکان دەکەن و هەڵوێستی لایەنەکان دەبارەی ڕۆژاوای کوردستان چییە؟ روز باش دم باش سلاو و رز تماشاوانی کردستان 24 را و نزانن ام پیواجوه کی گرینگ دا درباز دبن اف پیواجوه کی هر وقت داره راسته شاندامه چو روجاوا جبوی گو گلی کرد باکور لپشتگیری بدن روجاوا جبوی قاسی جبوی وی اوی چو ون زانن شانده لوی هفدیتن آنکرن لقاموش لوی هول حسکی کرد باکور ایرو اوه 15-20 روزه لسر لینگانه پشتگیری دنه کرد روجاوا دخوازن گو کرد روجاوا جی نواوی پرگالی دا سر آخا خواه سر اردا خواه سر اردنگاری خواه جیانک بکن راستی او ایریشا گو ایرو سر کرد روجاوا تی ایریش کرن تو کس اوی قبول نکه او ظلمه گو سر کرد روجاوا تی ایریش کرن قبول نکه کرد با کرد بیجن کرد روجاوا جی بريمن جمن ام قبول ناكن هر چقاجي تركيا لبر پیشنگتیا وی ایریشی بکه ام اوی قبول ناکن لبری ام شرجی ناخازن ام دخازن سر آخا سر اردنگاری آخا با اواکی بجین هبون اماجی بجین شر ناخوازن و خەباتی دیبلۆماسی و مەدەنیش دەستی پێکردووە. ئێوە نیازتان نییە کە خەباتی پەرلەمانیش دەست پێ بکەن، ینی سیر بکەن کە لە ئەمریکاشەوە سیناتۆرەکان پرۆژە یاسا بۆ پاراستنی کورد لە سووریا پێشکەشی کۆنگرێسی ئەمریکاکەن. راسته هبایت مجی عالی دیپلوماسی لا پارلمانتری مجی عالی دیپلوماسی دا دش خلند خبتن و نزانن دو روزه لأوروپای کمیسیونا اوروپای دا حوالت پارلمانتریت ملوی آخفین و لوی تشتا گول روجاوا تقومه آنینا زمان پیشنیاره کی لوی آنینا زمان و اویجی دانه قبول کرن او عالی دیپلماسی را امجی دخش خلن هر عالی نوا هم نوا ترکیه دا پارتیان امتشن هفدیتن دکن و پیاما خدا جی نشانده او لأوروپا جی دیس حواله ما تو اوای دا خبات دیپلماسی ئێوە هیچ پلانتان هەیە لە پەرلەمانی تورکیا چالاکیەکتان هەبێت لەم بارەیەوە؟ تمام فهم نکرد؟ ئێوە هیچ پلانتان هەیە لە پەرلەمانی تورکیا هیچ چالاکیەکتان هەبێت لەم بارەیەوە؟ پارلمنتو ایرو هفته که گرتیه لوی تحتیلی دایه هفته بریامه دا پارلمنتو دیوه بی سرویجی امده بفکرین مجاری مجی پلانی مجی پلان سازی مجی هیه امده پارلمنتوی داجی چالاکی داینن لهر آلی چاوا ام باجار کردستان باجار ترکیه لهر آلی چالاکی داتینن پلان سازی مهنه ده پارلمنتوی داجی پلان سازی مهبی ام چقاش دست مهبی ام دبیجن بلا شر نبی اف پرسکره ریا آشیتی و ریا مذاکره بیچاره سر کرن. بەڕێز حسێن دەم پارتی سەردانی پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکان دەکات، دوێنێ سەردانی پارتی دەڤای کرد و سەعادەت. هەڵوێست و نەرینی ئەو لایەنانە چییە بەرامبەر بەم دۆسیەیە؟ یعنی راستی هم هەلوێستی سعادەتی و دەوا پارتی پرانی CHP ji bo me giring e nêzîkatiya wan gelek baş e ew jî dixwazin êdî li rojhilata navîn da şer bixewmê û gelê Ereb û Tirk û Kurd bi awayekî aşîtîxwaz ba hev bijîn dizanin got dema got şer berdewam bike di her alî ji vî zerar bibînî her away hem Ereb jî hem Tirk jî hem Kurd jî hem Iraqî jî hem em bêjin Sûrî jî İranî jî de ji vî zerarê bîne ji bo qasî tu kes tu partî tu hêz îro Türkiye'de dijî iktidarê em bêjin
Dijî AKP îro Türkiye Rojhilata navîn da şer naxwaze dixwazin pirsgirikan rêya aşîtî rêya müzakere bê çareser kirin û Kurd jî hûn jî dîmenên em bêjin serokê partiyan dibînin Kurd jî awekî ser axa xwe bi zimanê xwe jiyan bikin. ئەزانین کە کورد شەڕ ناخوازێ و ئێستش بەرامبەر ئەو شەڕەی کە لە دژی کورد دەکرێت زۆر یەکگرتوون چ لە باکوور چ لە باشوور چ لە ئەوروپا و ئەمریکا و بەریتانیا ئەم یەکگرتوویەی کورتوانی دۆخی ڕۆژاوای کوردستان هێور بکاتەوە؟ Tabii rast e niha em bêjin henekî nijadperestê Tirkiyeyê evî êrişî evî xwewanê evî yerê bi serkeftin dibînin lê em Kurd evî hemî dizanin. Ev êriş bûyera Rojava ji bo yekîtiya Kurdan pêşa rojê da bû mînakekî êdî cida bû. Yani ev êriş Kurdan kire yek anî ba ev. İdi serokê Kurdanê, siyasetmedarê Kurdan, evê got hêzê Kurdan, partiyê Kurdan geleke daxwaza gel bibîne. Dema got gel dixwaze yekîtiya Kurdan çêbî. Gel evê rind dizanê. Xilasbûn tî yekîtiya Kurdan e. Kurdan da ye. Ji bo qasî serokê Kurdan jî, partiyê Kurdan jî, hêzê Kurdan jî, xizbê Kurdan jî geleke ji bo yekîtî bêne ba hev o kongra nefteviya Kurdan çek avakin. Lebê fêm nekin. لە دۆخی ڕۆژاوای کوردستان و هێورکردنەوەی دۆخەکە ڕۆڵی سەرۆک بارزانیتان چۆن بینی؟ Tabii tivî pêvajoyê de rastî Serokbarzanî em dikarin tişta gokete ser milî wî rolekî baş lêst ji bo em bêjin yekîtiya Kurdan, ji bo êrişa got Rojava bisekine, ji bo got ew dîplomasî yani seknekî baş nîşanda Birêz Barzanî em evî ew sekin ji li ba me pîroz e em evî ji awayê da jî gelê Kurd her tim geleke vî away be yani ev got serkêşî dikin ji gelê Kurd ra jî ji bo yekîtiya Kurdan ji bo got Kurd em bêjin hemberê êrişan neyên tu ahelê da bixeftin ji bo got Kurd jî zirar nedînin hemî hestê xwe dinê deyne cida aliyekî o ser ji bo gel bixeftin ji bo away rola Serok Barzanî jî Birêz Barzanî jî ji bo me pîroz e. زۆر باشە داوای کردنەوەی ڕێگاکانتان کردووە بۆ کۆبانەوە ڕۆژاوای کوردستان هیچ وەڵامێکتان دەستکەوتەوە وەکو دەم پارتی؟ Tabii Kobani rastî tiştekî cidaya îro tu hûn zanin got dorpêçkirine em îro li Bakûra Kurdistanê ji bo got derya sînora Murşîd Pinarvevî hûn jî zanin got li wê tu derî van nebî alîkarî zor dige we insanê me gelê me li wê gelekî astayîngî dane zaro bê derman e bê ilacin bê avin em bêjin bê arvanê wan tune dexlê wan tune debara wan tune ji bo ew em vî gav ji bo got derya sînora Murşîd Pinarvevî em ser wî xebatekî girîng dikin em bawerin got demekî nêzik da jî ew derî dê vebî û gelê me Kobanê jî zarok û nemrin bigêne em bêjin debarê ilacê û dermanê malzemeyê em bêjin tibbiyê daxwaza me ew e em ji bo ew jî xebatekî nava xebatekî giştî dane em bêjin. دەستخۆش بەڕێز حوسێن ئۆلان پەرلەمانتاری دەم پارتی لە دەرسیمەوە لەگەڵ ئێمە بووی سپاس.